Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. En nabas neuni asome ang'alalen ng'alek chekimwa Bomori, boyot netekisot Obosia Chebugen en wikini koite Sabato nebo tarikit 22 arawetab tisab en kenyiton. Noboisien kalendait ni mi website nebo Jerusalem Seventh Day Church of God nekichobe tupchosyekab Kenya. Ko kainenyun ko Kerui Andrew. Ko kit netai chekitupche asome kekas kit nekimwa Bomori sikobit aaror ng'olyon konamgei ak ng'alalanoton. Kokale biik konyomen babesole yota simoisiek tuguk chekamwa situn yon miten olda age ikas kit nekamwa iratenen yoto. Bale chorwa yuko ko kit nekamwoe ng'alatia amwoe nebeso. Ende sanoke amwoe korindo. Mawale. Now kacham kit nekamwa Bomori en yoniton kole ng'alalet nekang'alal Bomori imuche irekoden chito situn yekang'alal en oldo age ikas ngo kawal ng'alalet. Kararan ng'alalet neu noton ko kaisiben Bomori tupchenyon Paulo nekimwa kole en uyan kit nomwoe en Efeso konoton nomwoe en Thessalonica ak en oldo age. Kou noton iman bo maana ngong'alal boisiek kit ne noton nemoiku biik chebo ng'elyepwek oeng. Unoton pongezi Bomori en msimamo noniton kitesetai. Unegen chekimanda en amun kanisani ko kabitun neo mama kanisa tekimon Jerusalem Seventh Day Church of God. Yomine John tugul John Mansion Tenyuni Denver United Advocate alak ne chidale. Yomogose Jerusalem ngalecho. Now kamwa Bomori en yono kole kaniset ne inegen nemomi age kaniset nekimong. Kaniset nekimong ne inegen ko Jerusalem Seventh Day Church of God. Akomwa Bomori kole kanisosiek chon ko kimondoo. Kanisetab Mount Sion Seventh Day Church of God nekamwa Bomori ko kikiregistan nekit en 1983 ko kingoit Obosia nekibo Jerusalem Seventh Day Church of God William Hiwa ko kingoit Hiwa Kenya komwa kole kanisani komoinete igorwek ko kiikoi noton kong'alalen boisiek kele keregistan Mount Sion Seventh Day Church of God o kiokile kiakoyan boisiek any kole kibokoktoi ng'alekab igorwek 1983 ko kikokakeregistan Mount Sion ko kimach koboisien lazima kotoi ak boisiek alak kou boyot Joseph Tuimising koba koregistan the New Jerusalem Seventh Day Church of God baadaye lakini kiinome pcheutik kopcheose Tenyo ak Mount Sion en nekit 1983-1984 yoniton. Kaniset neyochotin missing ko kaniset nekamwa Bomori kole Denver. Kamwa Denver kole kimondoo en Jerusalem Seventh Day Church of God. Lakini ngecheken en imanit Bomori ko kimakomondoo Denver en Jerusalem Seventh Day Church of God. Iniwe history chebo Church of God inyoru kanisetab Church of God Seventh Day Denver ko kikitou en kenyitab 1949 kingiyomo kaniset nekimi Stanbury Missouri ak nekimiten Salem. Ko kanisosiek choton ko kanisosiek chekibo tai chekinyo en 1933 ko kipcheit daga ko kinyo kiyomo en Denver en kenyitab 1949. Kamwa Bomori kora kole advocate ko advocate ko kosetit nesire kanisetab Church of God Seventh Day Denver. Asome ayat advocate agenge sikobit keker advocate ko rahisi ko kimondoo en Jerusalem Seventh Day Church of God. Ingeker en Bible advocate nekibo arawetab 6 kenyitab 2008 yekingobwote Church of God kenyisiek 150 ngetoo ko ngerwa labaten keba ng'wony kenyoru akobo history chebo Church of God Seventh Day ngo kimondoo biik chekisire advocate ini en Jerusalem Seventh Day Church of God. Church of God Seventh Day Middle Years page 16 kong'ololen akobo kenyitab 1914 yu ko yekole by 1914 Jacob Ringerhoff retired as Bible advocate. Kole en kenyitab 1914 ko kimanda boyot nekikuren Jacob Ringerhoff nekisirindetab Bible advocate and was replaced by Andrew Natchet Daga. Ko Daga ini ko Daga non kingen also selected as General Conference President ak kinde Daga kora koik inendet General Conference President. Ndesomoni ko pichaitab Daga inon ko ikere Daga ile kisire Bible advocate en kenyitab 1914 baka 1931
yekiwa inendet Jerusalem. Kale to fulfill his personal dream, Elder Daga and his family traveled to Palestine with the support of the conference in 1931. Kiwa Daga Jerusalem en kenyitab 1931. Ko ngunon kit netogu en yon ko maiman ingomwa Bomory kole kimondoi out advocate. Advocate ko kimiten kosetit nekitai en Church of God Seventh-day akot en America akot nekisire kwandab Daga ko ki Bible advocate ko kisire okot kwandab Daga ko kitomo kwo Daga Jerusalem en kenyitab 1953. Asome kora okot Bomory sotoker komie kotoken history simakitikin ing'olole Bomory tuguk chemobo iman amun ining'alal Bomory kiyoni ng'alek chemwoe amun kitekisin o kikere koi boyot nekokoet. Ko en nwokindo ko Denver ko kibo taa kosir Jerusalem Seventh-day Church of God. Kibo taa kit neu advocate, kibo taa advocate kingewal Hope of Israel kosetit nekisire Church of God en kenyitab 1860s ko kitakomi kwandab Daga kanisetab Jumapili ko ki Hope of Israel lakini kinyokewal koik kosetitab advocate. Ko ng'olyot nekamwa Bomory kole kimondo grupitab advocate akere ko maiman. Mi ng'olyot nekamwa kora Bomory kole makose Jerusalem ng'alechon, yani moyoni Jerusalem ng'alechu bo grupisiek chon kou advocate mising. Asome abor en history of the true religion. History of the true religion ko kisire Andrew Nacher Daga boyot nenaat ak boyot nekikuren Clarence Orville Dot. Asome somoutien koinutik chon. Ko en yu keroten kitabut niton en 1972 edition third edition nekisire Daga en Jerusalem ko kotorote komi ng'alek chekimwa Daga cheasome keker. Nacheng yoton ingecheken en copy nekisire Richard Nichols ko kiaror kele edition nekibo 1972 ko kites Daga ng'alechu. Kamwa kole the world headquarters ko kikelumda en Jerusalem. Inyoru inisomanan asome chito netinye wong kimwa Bomory en uyan kole tinye kitabut niton among'u ale that edition. Ye nyone baka lekamwa kole the Jerusalem headquarters kotinye kiboitinik chelumdo kanisaniton en nekit ng'wony tugul. Konyone kotor komwa AMC Omega nekikomwa kole kisir Daga kole kiyokiyo konyo Kenya. Ngaran overseer nekibo kanisaniton William Miwa ko kinyokoesio kole kimoyok. Lelen Daga kikiyok kolelen overseer nekibo Jerusalem Seventh-day Church of God mokiyok AMC Omega. Lani kinyoru en kitabunon. Aya ko mi kit nekole mwoe Daga en yu konamgei ak grupisiek chu kamwa Bomory kou grupitab Denver not mwoe mising. Ko mwoe Daga kole en history of the true religion nebo 1972 edition, that is that edition, kamwa kole there are a number of other groups, kole mi grupisiek alak chetinye kayananiton ak anyun konetisosiek chemengechen cheterchin chekonu terchinosiek konetisosiek chemengechen anan kole slight non-essential doctrinal differences che kamwa kole kanisosiek chuton komiten ele terchin akoyoe boisiet nemie. Kole ako grupisiek choton kora kosire kitabusiek cheterchin en kosiren headquarters chechwaket. Akolany we believe kole kiyoni kele all are gathering fruits for the kingdom. Kiyoni Jerusalem ing'olole kole kiyoni kele grupisiek choton koyumi logoek abounotet. Akolany the foundation creed of all these groups is the same. Kole foundation la tononenywan neo kokergei nebo grupisiek chuton. Ng'olyot nemi ng'ong'utiet 12:17 nemwoe kole kerib ng'atutik chebo Elohim ak kayanetab Yahshua. Kotestai Daga kobor grupisiek choton kole grupit agenge kotinye headquarters en Denver. Ko grupit nekatorto Bomory no nekalelen kimondo en Jerusalem. Ani mwoe Daga kole grupit agenge nekiyoni Jerusalem kole yoe boisionik chemiach komi Denver, Colorado. Another komi Meridian Hidau, grupit no kikuren Hidau kai ko kitambuan Daga. Akolok grupisiek alak anyun some that make the sacred Hebrew names of the Father and the Son a special part of their message.
ko lo grupisiek alak che yoe ng'alekab kainet nebo komuktoindet ak werinyin ko special. Grupit niton ko grupisiek chombo kainutik. Ko kaibor Daga en yu kole ma agenge ak icheket lakini tambuani boisienywan. Kole ko grupisiek choton inete kainutik komi grupit age nemiten Junction City, Oregon, nemi kora nekikuren Junction Cup en Alabama ak nesire gazetit nekikuren Faith en Halt, Michigan. Ko ng'olole Daga koboru kele katambuan grupisiek choniton. Ko ngomwa Bomory kole matambuani Jerusalem grupisiek chon, agere Bomory kotomo kosoman history of the true religion. Kimwa Daga history of the true religion that edition asomani nekatok kele kitambuan Daga. Asome kora keker ot gazetit noton nekanyokomwa en yu Daga nekamwa kole The Faith nekisir en Halt, Michigan. Asome abor gazetit noton sikekere kele ng'o chito nekisire gazetit noton. Inicheken The Faith nekobo 2022 volume number 86 ko inyoru The Faith magazine noton. Ko inicheken gazetit noton ko inyoru kainet Yahshua inete kainutik chetililen. Jerusalem Seventh-day Church of God ak grupisiek koboisien ng'alechu kainutik chombo bororiosiek, lakini boyot nekinyokolumdo gazetini ko kiboisien kainutik chetililen chekinyokoboisien Jerusalem Seventh-day Church of God akine. Ko gazetit niton katambuan Daga yon imoche inyoru en address ichu. Now ko kanyokomwa en yu tononenywan ko asome keker kele ng'o chito nekiinomi gazetini. Kasir kole original editor CO. Ko CO. ini komo CO. neter, Clarence Oville. Non kisire ak Daga history of the true religion. Noni history of the true religion kitabuni ko kikuren in history of the true church. Ko boyondoni history nebo boyondoni ko kisire history of the true religion en Salem en kenyitab 1936 ko kitom ketoi Jerusalem Seventh-day Church of God. Now en 1937 ko kimanda boyondoni Clarence Oville. Kingotestai koyoe research sikosire kitabuni ko kiibwote kole kimi Church of God kokoi keny ko kinai kole kimakomi kanisano kimanda en Salem en kenyitab 1937 akobo koki ng'alekab kainutik. En kenyitab 1941 kibatisan kokeny grupit nebo kainutik boyot nekikuren Hals Pickford en kenyitab 1941 en kainetab Yahshua Messiah. Iboru ne yon? Iboru kele ki Church of God Seventh-day ko kiibosoni biik en Jesus Christ, masiri ng'oliondonon. Ko kinai kokotestai boyondoni konam kosire gazetit nekibore The Faith nekatambuan Daga. Kotok en yon kele ng'oliot nekamwa Bomory kole matambuani Jerusalem headquarters grupisiek chu kou Denver ak yon iko kokatou ng'oliot koyokoroketike ne tom koyai research Bomory. Asome kora ketkas ketestai soaror kit age. Jerusalem history is in literature which did not come from Jerusalem. History is any. Don't beat it, don't touch it. Material kulikeu patwa koromwe. Jerusalem ni mama yetu. Na mi ng'oliot nekamwa Bomory en yon nekole ko kimwa Jerusalem kole ngot komi kitabuyan age tugul nemabunu Jerusalem ko matina amatisoman matirikyi kole konomwet. Koyoche any ateb ole kou kitabut History of the True Religion ko kisirenyin netai ko kikisir en Salem, West Virginia en America. Kitabut Bible Home Instructor ko kikisire en Standard Missouri en kenyitab 1925 kimakesire en Jerusalem. Kotok nyolu koesio kora Bomory kitabunoton. 40 points of doctrines chebo Church of God ot baka Jerusalem ko kikisire en Stanford Missouri en kenyitab 1917. Kotok yoche kora koesio ot Bomory kitabunoton. Ikorwek ko mamiten kitabusiek chekikosir Jerusalem chenete ikorwek. Kiyach kosoman Jerusalem Seventh-day Church of God kitabusiekab biik alak. Okot kou Bible chon kisomoni ko mami Bible nekikoyok Jerusalem. Bible chekinyoru kenyoru en kialen en bookshops. Ako Bible kora inicheken ole kikisiren kikisire en America. Bible chombo Ingereza.
kou King James chon igo tugul. Ko kotinye msimamo Bomori nebo iman kole kitabut age tugul nemabunu Jerusalem at kesoman kanamwet konyolu netai oesye kitabushek chu amun kiba kosire daga koyoe copyright kou nicheken nekiit Kenya ko nekiba kosire daga en 1968 en kekere en yu. Iniker kwan history of the true religion kinyokuren daga en Jerusalem history of the true religion in 1972 ana kekuren entire history of the true church kikisire daga ak dot ko original ko kikisire en 1906 en Salem konyokosire second edition en daga en 1968 akosire edition nebo somok en 1972. Ikere sile kitabushek chu kot kelelen makimoe literature chebo grupishek alak onamen kitabushek chu kiibu daga en America konyokoyai copyright en Jerusalem. Ne ngunon ane anan ngokiet yon kolenji kapkabaik kolenji kolenji konai kole kokesi kabichu unet kanisa chito neng'olole kit age kobet ng'ui en Jerusalem amwoe nebole kobet ng'uinye kokabutit en Elam ak nebo kokiet akoye. Na kamwa en yon Bomori kit kora nebo kwong'et ne kole ngot imande chito en koi kole koirokendoen rokiet la nekaibut en Lam akoye en wakindo kamwa Bomori kole yon memi Jerusalem Seventy Church of God komomi bounotet. Kanet neu ni Bomori ko ma kikuren en oldo age cultism. Yeitinye chito kabwatet neibwote ile kaniseng'ung inegen nemutyin biik bounotet ko koit kouon kaniset ne soru biik mesiat ne soru biik. Kou ndokitebe Jerusalem Seventy Church of God komi emotinwek ata? Ng'ou Busia nesire ot Bomori nesire ot Arap Yego ndokibendi kele Busia nebo ng'wony ko ng'o nebo Jerusalem Seventy Church of God? Jerusalem Seventy Church of God komi Kenya inegen en nguni. Okot website nekete Jerusalem Seventy Church of God akochobe tuguk akolelen bunu Jerusalem ko tupchosiek chebo Kenya kityo. Ko tupchosiek chebo emotinwek alak any kotok kele manyoru bounotet kot keyai kounon kouon kakeyai bounotoni any kouon echek dictateni biik chechute. En longeri Jerusalem Seventy Church of God ko kaniset ne minute minor. Okot literature chesomoni Jerusalem Seventy Church of God en nguni ko literature chon kirecycleni. Netai ko chemwoe ot Bomori kole miten biik chemi Jerusalem ko momi. Okot komi nekekonech koinutik. Kou ndechekeni en The Faith magazine bor kidogo. The Faith magazine non ko inyoru ipot nekinome koborwo Clownsville kisiten en 1955 ko inyoru komi boisiek kou Pastor Samuel Graham ko boyot nekingen address chechik. Aya inyoru kou boisiek chemi by Dennis E. Green inyoru literature chwaket kingen kele kasire ng'o. Inicheken en tuguk chekasire bichoton kere kou Russell Medina kinyoru kele kasire ng'o kitabushek chu. Ker kou Jean Zachary ko ni chebo Jerusalem Seventy Church of God ko ng'o boisiek choton chesire tuguk chemi Jerusalem en eleu ko momi chi. Kimwoe buch en Kenya kelelen mi headquarters Jerusalem lakini en imanit ko momiten. Yemoyai research kotor kong'olole boisiek kolelen yon kaimande en kanisani ko kokobet sobondab koik lakini kanisanoton ko momi ot headquarters. Tuguk chekiomdechin biik ko tuguk kakitungon en Kenya. Ko ng'olyot nekamwa Bomori any kole kikile ngot komi en literature ko matisoman matinam akere ko ng'olyot nebo iman. Ng'olyot nekamwa Bomori kole kimwa Jerusalem kole komi literature ila nebunu oldo age ko matinam ko ng'olyot nebo iman amun daga inendet nekamwoe kole mi tupchosiek alak kou chemiten Denver chemiten Idau mi cheboisien koinutik. Daga mwenyewe ko king'eten Salem. Kamwa kora kole bichoton kamwa bakomwa gazetit The Faith kole various publication in headquarters. O mamwa daga kole publication icho koyache. Kamwa kole sire o kole yoe boisiet nemie. Ko ng'alechu mwoe Bomori akere ko ng'alek kityo chekitungan boisiek chebo Kenya. Ako asome chitugul keteben Bomori kocher turakit nekiyoyok Jerusalem nemwoe kole matosoman literature chebunu kanisosiek alak. Asome kocher Bomori
kotko mi litreje noton kotok Jerusalem inegen netinye elibuek oeng amun Daga nesiren history of the religion kole kitinye tupchosiek chemi oldo age. Kotko kinyokosirany biik alak kou ot Gordon Ford anoe ale kinyokoistoengei msimamo nekitinye boyot nekinome Jerusalem Seventh Day Church of God Andrew Najat Daga. Otherwise Daga ko kokwo Jerusalem akonai kole tom koit kobun ng'alek Jerusalem ko kiirekesian kambait akole tupchosiek ko biik cheribe ng'atutik akotiny kainetab Yahshua. Siker ot chito nekikiyo konyo Kenya AMC Omega ko kimakobo Church of God ko kiakorekesan Daga kokuyo kole tupchosiek biik alak tugul cheomdo ng'atutik akoyoni Mesia. Kongoi missing.